Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara ulun tuan, penonton YouTube Jamu Samleko, Bauro yang berbahagianya. Kamu katu bak saboh gampung Alu Batiang Bro. Ya, Alu Batiang Bro. Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagana Raya, Provinsi Aceh. Di sini walaupun nan kampung Alu Batiang Bro, tapi urang hayatan. Kesatuan dan kesatuan cukup jero. Ya, dalam jai dikra. Wakra. Alhamdulillah Allah ada puja Allah yang po alamnya bandum sinena cedara sidengan sinawani bauronyo kamu akatuka lam saboh acara wahirakan roh di kampung di sino di Nagana Raya Gampung Alu Batiang Bro katu di kamo ayahan bago adat budaya aduk dara baru nyantro kuno guyu bak kamo pantun sumapa Gegohlom acara aduhai ado muduk-duk di sini ngon urang Tuhan terus semangat rahmat ni bapa betul kepada getanyo kena alam dunia yo ke adar Aceh berehan bago wajib getanyo sabita jaga betul ulum di kampung musuh lagi uronyo ane ke kompakan di sino luar biasa duhangan muda agam ngan bino bandum urangnya kerja sama agam ngan bino rata je sago gudu pihana yang inong bak belangong hai ado Bandung urangnya saban kerja yang muda-muda pita kalon bago ladum hai ada bisibo lagoina na yang dagun bubak dapu hai ada takalon mugumo athap mubura naci yang ladum yang boh panah hai ada naci tidro ciduk saja pegah bawah he ada yang penting putra cid rata-rata nacin gejak gede na yang gejak kena ladum pingan gecok bak jaro ulikut geba sambilan ge pegah ba ge ut laju rakan sinaro menancit cucut putra tidih bak dapu ruuh bak muka na cita kala ni ba uronyo urang di tino yang gedang na yang geduk saja ladum ci pegah baru kok hampre bak jaro mujanjan rakan ro ka keneng yawa alhamdulillah puja ke Tuhan yang pujian alam langit ngondonya nyo adat Aceh berengan bandut sun ngon pekan tanyo pelada nama kawin menawaban macam wahi urakan saban kerja di guci gampung gudukong bonyan wahi urakan kerja sama uronyo tajak kena tingoh bagopnyan menan kerakan sama kerja udip mati cina lagi nyan wahi ucur bang adat ku jaga adat ku tanyo kana yo masa lampau maka masa lawitnya benar tabeta bina mekanduri lagi nyo bago adat ku tanyo peduli kana wate truk jame musuh truk kena gemumat jaro tanda mulia persilahkan temalom dudo
Belum hai ada laju ke petabah. La ini baknyan hayuhan bagau Pokon. gu undang lam kamu kuno gu yuwa sumapa yuwa baca jae wahirakan rawa supaya urungnya mangan gembira Iya. olian lam nalim tu wahi ada Betul. tiga nyanyo tukang kamera Betul. gujok dokumentasi dari han bagau Iya. wahi ada kata kalau rupa Iya. nyolim tu tidra seniman di sini digap nyan hai ada bit hai lagoina awat gu pugot kem nyan bang ten ngon bang balawa bandum hai ada gu kem mubura mubek that panyang cae merampau katep ku eno wangi sidara kedih bak YouTube yut kalon hai ada bak jamu samlako wahai sidara. Jadi eno mendong sebagai liputan khusus tentang hai adat istiadat yang na di Kampung Alu Batung Bro di sini di Nagaraya tengok kamu lipulom di tempat-tempat yang lain. Oke haba syabai ada draw budagala. Kau tajak tapulara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena ada buku ni, buku